Wanakwithwa ngalama ya mikalile ivingie enethi aingi utala munene wa enethi ni woneka witamboka isioni cia ukamba kenikila chongela vinya maundu ma utandiria isioni cia kivathukanyo utandiria wa ukwini umwe wa ketha vanene vinani andamboka cia siku kwitina wa ndivi cia ngali kwambata na muno kuva musini munene wa Ilovi na kula enethi aingi mekala maunduni ma uthukumi viasala ta cia mikawa ina atilo itina enethi mayumalia misiyo kutania sikuku boni motesia no kuelesia Isio cia ukamba cia kusi utalo munene wa enethi kuma musini Ilovi na kundu kwa kula enethi mathukumia na kitumini kiu mathoa mangali kwenda na kwaliuka na muno kuma musini Ilovi kulika isioni cia ukamba valanga lile sumete isioni cia ukamba soneka ithese mathoa kuga gute na ndo ingi mambatite kumba ku Ilovi kwani ndo ndesa nini ndo ndo momete Ilovi mogete ko mesi ukando no kulja atleva tikwando nesa magwa tena ilite ridunga sangula sibamu ndo kulo cyane muri mesi asipo ya mako na maka mute kwa mako ndi na ndesa ndo maisha mambatite olo na ando maina ndesa ndo no kulo na mesitu ngambari cyane mosi kana uchumi ndo kwa affect maradona kwa affect biashara hii no kulo na ndo tenu ya Mungu Facebook nesa kama tuzobeana maitu wasisia Ilovi ndemogwa na mana tano kana thambatu wende ubeka bana ndo zoka bado kambata itena mu ndo ku wiyan lakini kuela kuana mana tano ya bikaba ibigesembe Ilovi wa semana sio tano wende ya ni museo na kumaona kiene ndela matambuka isioni kivathunsia ukamba mwito tamokilia maundu mavia sala na wevo kuisioni cia ndwani mevo kuimatumota watu sisengali sindimire muno ona kiwanza ningalisi kala mnuta kwa lakini hii flow ya kutumika ngalisi kasi mnuja nangalisi maba sindai kala tangu dodi ikaete ile economy tibu kuyu ona ndola me kuma shinani tima bikiwe le kingo saidi na ono mezo yo nanengi ni kutumbia ngai mo ya ndo wake ndo kuipata mtu wale without kula kunga ona itu tekine ona mota kila mundu ndiye active kila mundu akuite andu tiba cia maana ile tikwenda na manana ngali bandu vile kwa zitu vipi kwenda na maana tano ndio baba kwa watoto sisi simua siku andu mambo kwa ndio kumeso andu mambo na watoto sisi flow yangu tia city yetu liko siku kunilenga na enende na mamata mautana maundu mamekawa maina tiloneti na kundu kungi kwa kwitanithia enende mamalukiti misio kana usiana sio kutamwaninza wenzao wivi ndani ya kutania siku ya kisimisi inene yange wa ya biashara actually naisia edha ine dhana ndo tani ni andu anini kiuone ine dhana andu around 3,000 lakini yuna isia around yene ona biashara no yenda ngete ndeno ndo adora ni ona mono around 1,000 kwa une ona biashara ni yenda ngete ndemo no na ne kwa ndo wa mikalile na muno ndo wa ngalama ya maisha ndo kwembithwa ngalama ya maisha no yende na kwambata so ibinda ni ya Christmas no ndese andu mekomulitwa ni maomo maingi munapyo ndo no kulia heshimiwa anga kulia watongoi na kulia andu ala meona bina withia no ma support andu ndo komisini kwa andu matanesa wewe sikukuu kwa andu matetonya kwa wa mwitu wako kwa uti wongwazi atu inene yanga ya biashara ti wongwazi ya biashara ro kuoneka yonthe lakini ti ya zenye ndemo nopyo ndo akwembethwa kana to kwa to andu 1,000 andu anini kuma kaundini ya Masako nyeni toboni motesia